la Congress atum hadi Congress atum je Tuliram Ronghang 100 crores corruption aputha je sayang deng de pin pen puti pharoi siatangka chodet pulaso al tumpang dak ponlo lasinili alang tum phanili pininang tu media hoi pen waida klarsa penili pachiniji amehang medo pulongte kutolong alang tumar chapno court pen betahini wardik pialo apranga wardik ta pilo lada ke kam claim back 100 crores atangka dipuarong so piano double lipping kali kam claim back la pen ke la so sayang deng pen ke dake claim back lo la pen scheme da pivek lo la pen si hodak raidan pilo la pen PIL case pivek bangta phatek jang nyangdang lo chiklojon drop la pen non ta inut bio so phatek alangli PIL case pilo la pen high court pen bang clear committee ninggel senglo high court pen holo so committee bang ke lada ke PWD committee ave chief engineer PEC laben chief engineer irrigation chief engineer water resource laben chief engineer PNRD alang tuman sengsi ladak di forong supielong pe anglo inquiry pedolo lapen inquiry padopen latumban report pilo pini Guwahati high court long raidan pierlo ladak clean sheet claim back pusi lada bang ke pini hok ponlo lasi amehang ame do pulongte Congress atum na peklang no ko sosi Tuliram Ronghang kam claim pin ben ke cuma tangka kapal 5 alang tu amehang do te na peklang no